Nongere mbashimire cyane mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Twakomeje kwibanda cyane ku matora yo mu gihugu cya Tanzania yabaye tariki 29 z'ukwezi kwa 10 2025, akurikirwa n'imvururu zikomeye cyane. Hari abanyakenya bagerageje kwinjira mu gihugu cya Tanzania kwifatanya n'abanyatanzania mu myigaragambyo. Ibi bikanavugwa ko hari n'abanyatanzania bagerageje kwinjira mu gihugu cya Kenya nyine gukomeza iyo myigaragambyo yakomeje kugenda iba yaba mu gihugu cya Kenya ndetse no mu gihugu cya Tanzania muri rusange. Imyigaragambyo yabaye mu mijyi itandukanye irimo niyegere umupaka w'igihugu cy'u Rwanda nka Ngara ndetse n'ahandi hose hatandukanye, bamagana ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu wari wongeye gutsindira indi manda, bivuze ko yagiye ku butegetsi muri 2021 nyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli. Ese ni nako byagenze ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Tanzania wa Rusumo, haba hari abanyarwanda bahunze imyigaragambyo bava mu gihugu cya Tanzania? Yego niko bimeze, kuko hari benshi mu banyarwanda bakoraga mu gihugu cya Tanzania biganjemo abatwara amakamyo cyangwa se imodoka zitwara imizigo, bahise bahunga vuba vana bwangu kugira ngo iyo myigaragambyo itaza kubagiraho ingaruka bakaba banahatakariza ubuzima, nk'uko amakuru dukesha bamwe mu baturage bo ku mupaka w'u Rwanda ndetse no mu gihugu cya Tanzania bakomeza kugenda babigarukaho muri rusange. Hanyuma rero Tanzania iragana he nyuma y'uko Samia Suluhu arahiriye mu muhezo? Ni igihugu cyari kimaze imyaka itari mike gifatwa nk'intangarugero mu bya demokarasi, icyakora amazi ntakiri yayandi kuko kimaze iminsi mu mvuru n'imyigaragambyo yakomotse ku myiteguro n'imigendekere y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Tanzania tariki 29 ukwakira 2025. Iki gihugu giherereye muri Afurika y'Iburasirazuba, aho gihana umupaka na Kenya na Uganda, mu majyaruguru u Rwanda, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burengerazuba, mu gihe Zambia, Malawi na Mozambique biherereye mu majyepfo yacyo, naho mu burasirazuba kigakikizwa n'inyanja y'Abahinde ku muzenguruko ungana na kilometero 1424. Ubuso bwa Tanzania bungana na kilometero kare 945,087 n'abaturage bagera kuri 68,000,000. Kizwiho kugira ibyiza nyaburanga karemano birimo umusozi wa Kilimanjaro usumba indi muri Afurika, pariki y'igihugu ya Serengeti ndetse n'umwigimbakirwa wa Zanzibar n'ibindi byinshi cyane bikurura ba mukerarugendo. Kuva mu mezi make ashize, ibi twagaragazaga hejuru sibyo byavugwaga kuri Tanzania, ahubwo amatora ya 2025 niyo yahindutse inkuru kuva muri ibyo bihe kugeza tariki 29 ukwakira, ubwo ayo matora yakorwaga. Nibicire aho ahubwo agaherekezwa n'induru, ku buryo Samia Suluhu watangajwe ko yatsinze amatora atabashije kurahirira imbere y'abaturage nk'uko bisanzwe bimenyerewe. Ni amatora yavuzwemo imigirire yo kunyuranya n'amategeko, ku buryo byatumye benshi bazabiranywa n'uburakari bigabiza imihanda mu myigaragambyo, ku buryo politiki y'igihugu yagize indi sura, bikanatuma rero harushaho kwibaza ku hazaza iki gihugu cya Tanzania ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi CCM. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania n'abandi basesenguzi mu bya politike bahuriza ku kuba Tanzania itarahaye rugari abifuzaga guhatana mu matora, bakagaragaza ko byatumye rero havuka imvururu zatumye ababarirwa mu majana basiga ubuzima ndetse hakanangirika ibintu byinshi cyane. Nubwo amatora abanjijwe n'induru akaba mu nduru ndetse agaherekezwa n'izindi, komisiyo y'amatora kuwa gatandatu w'icyumweru gishize tariki ya mbere Ugushyingo 2025 yatangaje ko Samia Suluhu Hassan ari we yegukanye intsinzi n'amajwi 98% yavuye mu basaga 31,900,000 batoye. Intsinzi ya Suluhu wari umukandida watanzwe n'ishyaka rya Chama cha Mapinduzi CCM isobanura urugendo rushya kuri Tanzania. Tariki ya 3 Ugushyingo 2025 nibwo Suluhu yarahiriye kuyobora Tanzania mu muhango utaritabiriwe n'abaturage kuko wabereye i Dodoma mu kigo cya gisirikare. Amahitamo yo gukorera uyu muhango mu muhezo watumye abantu barushaho rero kubona ko ishyamba rishobora kuba ritari ryeru, ndetse ahazaza Tanzania ku butegetsi bushya bwa Madame Samia Suluhu Hassan ari aho kwibazwaho cyane. Mu batarishimiye imigendekere y'amatora n'imyitwarire Suluhu harimo umuherwemo Ibrahim washinze umuryango yitiriye ukunze gukora ubusesenguzi ku miyoborere y'ibihugu bya Afurika, wavuze ko ibyabaye bidakwiye kandi bitumvikana. Agize ati ntibikwiye kandi ntibyumvikana gukumira ishyaka rikomeye ritavuganwe n'ubutegetsi mu matora. Ni gute wakora amatora atarimo amashyaka akomeye? Ntekereza ko gufunga umuyobozi watavuganwe n'ubutegetsi bitari ngombwa muri Tanzania.
Komisiyo y'amatora yavuze ko Perezida Samia yagize amajwi 98% by'amajwi y'abatoye kandi ko 88% by'abemerewe gutora bitabiriye. Ubonye hejuru ya 90% by'abaturage 88% bigaragaza ko ushyigikiwe. None ni ukubera iki ukora ibi? Kuki utakora amatora anyuze mu mucyo ukemerera abantu bose? Uratinya iki? Reka amatora abikemure aho gufunga abantu, kwica abantu, kurasa urubyiruko. Ibyo ntabwo bikwiye. Mu ijambo Suluhu yavuze, we yasabye abaturage kwimakaza ubumwe, anavuga ko yumva akababaro katewe n'imyigaragambyo ndetse asaba ko abanyatanzania bakwiye gushyira ku ruhande ibitabatandukanya. Yagize ati tubabajwe n'ibikorwa by'umutekano muke byabaye, ababuze ubuzima n'ibikorwa bya leta n'iby'abantu ku giti cyabo byasenywe. Ibyabaye ati ntibiberanye n'icyo Tanzania ari cyo. Madame Samia Suluhu yashimangiye ko amatora yakozwe hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko nshinga ry'igihugu. Ingingo ya 47 igika cya 7 y'itegeko nshinga rya Tanzania mwaka wa 1977 ivuga ko igihe komisiyo y'amatora itangaje ibyavuye mu matora byubahwa kandi ko nta rukiko rwemerewe kuvuguruza ibyatangajwe n'iyo komisiyo. Iyi ngingo nayo iri mu byongerera uburemere bw'ibiganiro mpaka, imyigaragambyo ndetse no gushinja uburiganya mu matora, aho iyi ngingo bayishinja kubangamira uburenganzira bw'abanyatanzania bikababuza uburenganzira bwa demokarasi yabo. Suluhu yavuze ko kuba hari bamwe mu rubyiruko bafashwe bagafungwa bahorwa kujya mu myigaragambyo ari ikimenyetso cy'uko leta ye ikemura ibibazo yibanze ku gukurikiza icyo amategeko avuga. Ati abashinzwe umutekano mu gihugu cyacu bazakomeza gukora icukumbura bamenye icyabaye kandi bazagarura igihugu mu murongo mwiza gisanzwemo mu gihe cya vuba gishoboka. Yihanangirije abakomeza umuriro cyangwa se abakongeza umuriro w'imyigaragambyo ko ibyo nta kindi biganishaho uretse gushyamirana. Madame Samia Suluhu Hassan kandi yanavuze ko nubwo baha ikaze indorerezi z'amahanga, batagendera ku gitutu cy'amahanga mu bibazo bireba Tanzania ubwayo. Ati turashimira imiryango mvamahanga yohereje indorerezi, ariko twamaganye abashaka kudushyiraho imirongo tugenderaho n'icyo dukora. Madame Samia Suluhu Hassan yasabye abanyatanzania ko nyuma y'ibyabaye byose babirenza ingohe, bakareka gukomeza kwibanda ku matora, ahubwo bagafatanya mu kubaka igihugu kugira ngo ahazaza hacyo hazabe heza kurusha uko bimeze uyu munsi wa none. Patrick Roch Otieno Lumumba, umunyakenya umenyerewe nk'umusesenguzi wa politiki ku bihugu bitandukanye byo hirya no hino muri Afurika, yavuze ko Madame Samia Suluhu akigera ku butegetsi ibintu byagaragaraga nk'ibyatanga icyizere, ariko uko iminsi yagiye yicuma ibintu byagiye birushaho kuzamba. Ati igihe Perezida Samia Suluhu Hassan yageraga ku butegetsi habaye ibikorwa bikomeye cyane by'ubwiyunge ku buryo abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi batumiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu bumvaga ko amatora azakorwa mu mucyo. Tundu Lissu wari mu buhungiro aratahuka, ariko ibibazo ntibyatinze kwigaragaza. Dutangira kubona bimwe mu byo bamwe twumvaga ko bihabanye mu muco wa Tanzania, ibikorwa byo kutihanganira batavuga rumwe n'ubutegetsi bitemerewe muri Tanzania biraba. Lumumba anenga Suluhu gutsikamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kubafunga abashinja kugambanira igihugu, by'umwihariko Tundu Lissu w'ishyaka Chadema, mu gihe abantu benshi cyane basobanukiwe amategeko bahamya ko iki cyaha nta bimenyetso bikimuhamya bihari. Lumumba ashimangira ko iyo guverinoma ya Tanzania iyobowe na Samia Suluhu Hassan yumva bimwe mu bitekerezo byatanzwe na bamwe mu bavuze mbere y'amatora, imyivumbagatanyo yabaye itari kuba. Nubwo insinzi ya Suluhu ishobora kuba ifite agaciro hagendewe ku itegeko nshinga, abanyatanzania benshi cyane by'umwihariko abagize uruhare mu myigaragambyo babona ko byose byatewe n'uko ijwi ryabo ryirengagijwe. Ubu bushyamirane bushingiye ku cyo itegeko nshinga rivuga ku kijyanye n'icyo abaturage bifuza bugaragaza umutwaro uremereye ku bitugu bya Madame Samia Suluhu ugiye gushaka uko yakongera kubaka ubumwe n'icyizere mu gihugu cya Tanzania. Uyu munsi isi hanze amaso uko ubutegetsi bwa Suluhu buzabasha kwigobotora bugakira iherezo kuri uyu mwuka mubi wo kudahuza uri mu gihugu. Kuba yarasabye ko habaho ubumwe n'amahoro ni intambwe ya mbere ikomeye ishobora kuganisha ku kongera gusanga politiki y'igihugu yataye ibaba ku ngoma y'uyu mugore imyaka 65. Gusa nubwo bimeze bityo, Suluhu akaba yatangiye manda ye ya mbere mu buryo bwuzuye, igihugu cye kiracyari mu cyeragati. Haribazwa niba kuba yaragaragaje inyota y'ubumwe n'amahoro bizagarura ituze mu gihugu, cyangwa bigatuma habaho amavugurura akomeye, cyangwa se bigatuma ibintu birushaho kuba ingume muri Tanzania.
ubutegetsi bwa Suluhu bwemewe n'itegeko nshinga ry'igihugu. Icyakora ibyo si byo bigena ahazaza habwo, ahubwo hazagenwa n'ubushobozi bwo kongera kubaka igihugu no kurengera ibyazanye amacakubiri, ubumwe bukongera kuganza. Kugeza ubu Tanzania yamaze gukuraho gahunda ya guma mu rugo, inafungura internet nyuma y'imvururu zikomeye cyane zakurikiye amatora muri iki gihugu cya Tanzania.